Emikoreji neja kwindira Trinity High School omugombora ya Nyakisi izoba lya nyenkyakare. Mwimuke abesiki tukole twena. Mwimuke tutemu amani, mwimuke tukole uwakulima alime n'ekigendererwa. Uwakusubura asubule n'ekigendererwa. Ajya kwino omumirimo gwe mu ofisi agukole ngo ekigendererwa. Omunyeishengyero kunihira yihanangiriza abakazi okora emyuga etari emwe n'emwe kibahwera okutasya okurabira omumihanda etari kushana. Abakyala abakwikala omu bikale by'ebyalo n'olima n'oliisa n'okolaki dora ngo haka yawo n'oliisa kandi n'olima leka kulima kwonka lima kandi oliisa sente zirabura mu bicholi oziye mu nkoko zirabura mu nkoko oziye mu mbuzi. Mwezi na kimu ukwezi ni kwekunu kiro kya kana tulina omukoro ogwo gw'ekiro ky'abakyala mu Nyakisi sub-county. Susan Kabajwechi w'enshonga z'ekikura ky'abantu habwa district ya Kyenjojo ayebembire okutebekanisa omukoro ogwo atugambire ebitebekanisiibwe kukorwa izoba lya nyenkyakare aha mukoro ogwo. Yokurora habayo omwoleko abakazi baleta ebintu byabo bakora abengaro balimi byone baine kwa abantu barore ngo abakazi tebekalire kwonka betu bakora n'amani. Nisaba abakyala mwena omu byalo murugeyo tujaguze ekiro kitu habwokuba n'ekiro kitu twine kwekunda kandi tukegonza. Minisita w'enshonga za Ruwero na Rwenzori Aris Kaboyo niwe ari kuteekateekwa kuba omugyenyi mukuru. Gashakwa Daniel Bingana.